Os nenos e nenas de sexto ano infantil vamos a representar a obra de teatro titulada Unha rotiña moi presumida. Con ela queremos que aprendades dúas cousas. A primeira, que non hai non cometan vetanas. A segunda, que debemos ser limpos de lavarnos todos os días. Espero que vos guste. Nunha casiña de campo, ao lado dunhas penas, vivía unha ratiña primorosa. Ola, chamome ratiña presumida, pero creo que é mentira. O que son é moi limpa de que te limpa. Xogando e traballando, era de verdade tan limpo, ordenada, que despois de ducharse todas as mañás, quitaba o pó, pegaba a súa casa, e ao final a porta caía e cunha bateira volvía. Bo día sol, bo día árbores, bo día flores. Bo día ratiña, pensando que che? Pois non moi ben, porque me molestou unha lenteja que tiña no colchón. Pero non me importa, porque agora vou barrer a fora. Pois vale ben, e non teñas tristeza, porque che vas a levar unha sorpresa. Eso que se va a ratiña. Pois que al lado daquela pedra vexo brillando unha moeda. A ratiña encontra se ponera moi contenta. Vou barrer a porta da miña casa, porque está chea de palha. Ratiña, barre por este lado. Asado e casado, barredo e limpado. A ratiña non se deu conta de barrer onde lle decía árbore. Rematou e foi a outro lado. Ratiña, ratiña, Que queredes? que barras por este lado. Pero se non estás un xa rematei. Ten moito pó, e tanto ven o vento, métese nos ollos, que non despinta as cousas. Vale, falei vos caso. Vou barrerla outro pouquinho. Vale por aquí, Vas a dereita. Non, a tua esquerda. por aquí, barro por aquí. Ratiña, barre por este lado, que non te enteras. Ao pouco, barrendo e cantando, a ratiña encontrou no chan algo que estaba brillando. Oh, que é iso que vexo? Se non o vexo non o creo. É unha moeda de ouro, é un tesouro. Menos mal. Recolleu a moeda e cheuse de ledicia as flores que estaban observando, pero sen contar o que estaba a pasar. Mira de cara fora, tiña unha moeda de ouro como vivo a mouro. Muller, gato non brilla, ni menos un mouro. Non teria que ser louro. Porque sexa louro. Ratiña, que vas a fazer que moeda? Ainda teño que pensarlo. Podes mercar unha moeda de raso. Non, que xa teño un de payaso. Unha cucharón. Non, que xa teño un girasol. Outro mandel con engrases de camariña. Non, que xa teño un desvalido. Como non se daba escribido, foi chamar a súa veciña, Rosiña, Pepita e Manolita. Rosita, Pepita, Manolita, vive rápido. Que che pasa? Por que das esas voces? Ainda non que alborada porque te tocara perito Pilato. Ratiña, que barullo, hasta me dai un bandullo. Que che pasa? Atopei unha moeda perdida e quero compartir con vos a miña alegría. Grazas, que nos invitamos a chucherías. Non, Rosiña, como chucherías non é prudente, porque fícanse nos dentes. Mercaremos
otra cosa. No seas tan golosa. ¿Ese no me da una flecha de colorido? No, que vos no sos presumible. Vale, tienes razón, entonces no un camisón. La piña, no sé. Ella nos ayudamos a tocar la moneda. A la tita para la moneda, le quiero hacer pensando. Si podemos mercado, todo con los amigos que se. Vou não atenda dos casos, que lhe faigo muito gasto. Esa música es Abrazadores, dos formatos de flores. A nosotros ramos de caracol. Hay un paco. En Instagram. El para ela un lacinho muito pequeno. Eu que só temos os seus agasalhos, ela pensou onde poderia o seu lacinho. As cidades, amigos, como estarei mais linda. A cabeza será uma cepa. Eu creo que na pintura eu creo que no lavinho quedará com muito gostinho. Sim, vou provar logo no lavinho. Ayúdenme, Pepita. Claro que sí, va a ser tan muy guapo. Gracias, Pepita. Agora sentarei-me na porta da minha casa para que todos me vejam. E así oficia. Sentou-se numa cadeira, esperou a que alguém passara. O primeiro que passou foi um cavalo. Olha, ratinha, que louco está! Tá vendo? O meu coração fica preso como uma batata frita. ¿Quieres casar conmigo? Antes dime, ¿lavamos los dedos alguna vez? No, ¿para qué? Pues para que no se doyan, para que no se pique y para que no se pongan amarillos. Rápido, que este muerto como atrás te trae. Pues sí, Tomato, pero se no
Guapa. Hola, Patiña, qué guapa estás. Hola, Patiña, ¿dónde vas? Voy por este camino que lleva hasta el río. ¿Quieres casar conmigo? Antes dime, ¿lavas el pez alguna vez? ¿Lavas los pez? ¿Para qué? Pues para estar limpia de desear. Oye, Choyo, no me lavo porque no me collo. Pues entonces, digo que no, caso contigo. Otra vez que no. La niña dice que no paso que era pasón. Voy a abrir un entonces el remoto. ¿A poco no el secreto se va? Lucas para. Pues claro que no, eres un escandaloso, preciso reposo, ponme para acá. Espera, ten paciencia, si te casas conmigo esta semana, concho esta canción todas mañanas. Pues va uno a pensar en una cosa que voy a preguntar. Mira, ¿qué cosa? Galiño, sabes quen escribeu este teatriño? Claro que sei, foi unha puta lingua, foi. Quen? Xuelo que foi Lope de Vega. Non, perdiche. Logo hazme castigar. Noche outra oportunidade. Antes quería decir Cervantes. Sabes que che digo? Claro que sí, claro. Que non, caso contigo. Ante esta resposta, o vale darse conta de que cometera un fallo. Como que non? A mí dígame que non. Digo que non. A mí me dicen que non. Sí, que a ti te digo que non. Isto ten guasa, marchou a paso e ao pouco asomou os seus bigotes suaves. Gatinha.
me da ganas de comer. ¿Quién para esas niñas cortas? Mamá. Muere, tiene que dar para poder merendar. ¿Qué pasa? Para solo, que estás muy raro. Mamá, eso es. Mira, vecina del ejército digo, ¿quieres casar conmigo? ¿Casarme contigo? Ninfalar. ¿Por qué? Porque no me fío un pelo. ¿Por qué no te fías un pelo? Porque me da que iré a parar a tu barriga. No, ¿qué dices? No te llamas. Te dejé en el carro. Es que me miras un sollo. ¡Ya está! ¡Chápate! ¡Ahora me gustó comer! Ese sí me dice. ¡No, chamaro! ¡Me can! ¿Dices can? ¡No, yo creo! Rufo, ven aquí que hay un gatino. La gatina no está es Rufo, no seguro te presentó. Tenemos aquí un gato. La persona de un gato. Un momento, calma, que se me voy. Yo sola estaba aquí de paso. Según se ve que se cae, que te que si usted me le ve, buscaré integrarlo, estaréis salvado. Ay, oiga, que traer los rincones que peor. Aparecen los vecinos para la tiña, corriendo y asustados. Tati, yo creo que las niñas estaban en alboroto. ¿Qué pasa ahora? No se pueden ir descansar. Pues mejor que vos metades na casa, porque anda por aquí o señor gato. E menos mal que teña Rufo, senón papábame. Que medo, gatiña. Pues no se para casa, se parece ese gato rabudo. Sí. Estade tranquilos que non vai volver. Xa levou un bo susto. Nós por si acaso vamos. E xa podemos descansar unha vez. Marcan as vecinas un pouco asustadas e mirando para todos os lados. A ratilla queda tranquila e rompe a parecer o que conquistou o seu corazón. Que podía ser?
vamos a despedir. ¿Qué nos quieres decir? Que dentro de pouco estamos de vacacións a volta, estamos en primeiro e por iso de infantil nos queremos despedir. Gracias a todos, a todas e a todos por vir. E como temos que celebrar a nosa boda, vamos a rematar cantando, bailando, todos coa canción de Mamá Cabra imos bailar. Vamos bailar,